Nkaburije TV West ishiraho abakazi nyikazi abo tushanjira muri Nyamabare shukutawona kanso muri district ya Shema aho tubashanjire barukati takabatyo no kwe kutugambira ko batandikire barukutere 20 buri umwe mu kabox kabo ke cyaro ko bashize miliyoni imwe bakajirundana bakagitoma matafari ukora business. Itwe nkabacara kutwarebire twareba ngo okuguma ntushabiriza abashija bitu 10 igana twareba ngo ebyo nebiturusya twatandika akabox ako tuguma tukatubantu tukatera buri Sunday shirinje 12 then akabox ako numo twizire tukiha sente ezitwatandikise hweje project yitu ya matafari bamemba babarya habona babo kureba bari mu kabox ako twashutamire twagera ngo batuguze sente bikiriza bagera bata bazituguze singa miliyoni twatandikira twakwatene twaro 30 twapanisita kaha ayitukorera. Echo kutangaza no kugira ngo abakazaba barukuza kutandika kutera amatafari bakabana bagamburwa hacarongo nabanako batyo nabone kwe kutandika kibina cyabo konko bwa hati nabatangaza habwa reve yubaruho umushiro hatakwa kasente ko rukwetenga kona hatakego ko amashoke hakego kujwaraje hakego gutenge burunji umushiro hatakwa kasente konko banotera amatafari no hamwe zo kushashura mwana nanka mu ishomero ubona mwe so kushashana renti abashija bahatanire cyangwa mwe nine nabanda bakazo kwiwata kuruho konko mu matafaro nyoni rango abakazi tugobere bw'ikintu cyamana munonga ani nshabangwa abakaza baryo kwe bareko kurera engaro emikono neyo kora umutwe no gukora bije bateke mwamani batujoininge ningana nabo batanduko kwabo konka bagezeho bakore akube mitwebi neceragumu shemerirwa murumo gwitu noreba nakuwaje utininza kukwata kamera tinyine bwoba noteka kunkwata habwo kuba umurumo gwanje tugukunshwaza kuba gutire hweka yanje ni nyamusukuru fizi abakazaba abarwegitira mu kibina cyabe cya Nyamabare bacara to ihomboro group bakatandikana miliyoni imwe kandi ubwa hati umukabox kabo bine miliyoni 14 na bwanyuma twambukire twazariyoza irukushango mu rushukutawona kanso Shema district outshangire group ndije y'abakazi nabo bari kutera amatafari batyo bakatugambira byamani twayerundine nk'abacara twatandikaho kuterera n'amatafari twashanga buri umwe nabwo twaguma tutera ntereza buri umwe ageye tucara tugashe munonga turara kwe kufune kiturkwenda twasharamu twayerundana twarunda umwanya gumwe twatandika kukoraho ubwa hati twerundana owazo mbudongo abukata bacara twaturi kubi munonga abana bitu bakaba batakushoma nango bamwe tutine na maka turi kupandisa ngo twaye kwasire twazo matafari twaguma stera mpora twaguma turundana twayo saka tanuru ko kubanza ka twentandikwa twaguma tukorakora na mpora abakazaba nabagira ngo abantu babashekera batyo nukwe kutugira ngo bine moto yabo eri kugira ngo tarebe cinkukora kureke cindu kwihamo nyoni mpabura bakaza batakwenda kora ngo bano bafango bakore size tichikuru ekikuru no bwongo kugira ngo ukore figezaho obe okushabiriza gwene cyo nani babura ngo bije tukore nababi nara hiba kugobera konkanyo kunu yo matafani ndangu ganyombe kireka yanje abakazaba nabashaba government kubakwataraho bakatunga capital kumaranke ya miliyoni 10 ngo batyo bakaka nkizuba ine kizibu kimwe echa capital esente zifuninche mwencho turi kushabira government etuyambe tuherezo obuwezi amakuru agagasha kwa Michael atwakire